Pamiarsa Perumda Bukti Praja Swaka Dharma utawi BPS pacang ngelaksanayan penataan parkir pantai Mertesari dan Pasar Selatan. Genang ranjing sane salami pudiki wenten Kalimargi, pungkurang pacang kasiagaang wantah asiki margi. Polahnya ngangge sistem parkir sekadi sane sampun memargi ring pasar-pasar ri tepengan mangkin. Direktur Utama Perumda BPS Kota Denpasar Inyoman Putrawan Mausang anutin saking peraturan Wali Kota Perwali pengelolaan perparkiran ring wewidangan Pantai Mertasari patut ngangge sistem. Selanturnya nih paiketandani sampunanin meprekanti sarang hotel miwa sile tunggil gerie sane lahannya nih taler keanggen genah parkir rawe mangkin. Pungkuran indik tata pemargi prakantinya nih taler sampun karincikang. Dani ngowohin nenten wantah lahan parkir munggah ring perwali paketan dani taler madue amongan untuk ngelola potensi sane wenten irike. Sekadi kewentenan 15 kios miwah kali toilet sane kasewang. Pengelolaan punike kantun kaslehin antuk nyarengang bage mepaiketan sane lianan. Santukan nganggen sistem kekantenang pacang sideng wangun prekanti sareng bubda. Asa punike taler Ketua Komisi 2 DPRD Denpasar Wayan Swadi Putra. Yang rebecik indik rincikan Perumda BPS untuk ngelaksanayan pengelolaan sane kelanturang ring penataan. Napi malih pengelolaan puniki kekantenang sida ngawawahin pos pendapatan daerah saking sektor perparkiran. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.